reasoning to my high ragwang ri man sai na khau tilo mai pum tan na ka the mi hai aniu ka gan ka thoi kalam ka thoi khau su su the reasoning sin su mi ku tpui kang so tui thai su mai ka ling mai thai ko ye angka maths what mai khau science kang feel azu khau tpui ram akhat investigate su mai khau ham ba ge thai tpui study su mai khau reasoning to me hai sin su ma dai mi kum na reasoning su ma ka khan mai khau ka khan mi luan ka thia a se mai hai asai mi thia keu akhat phungwa nge hai me goi na ta thun ri tare asai aniu ri ka thai ne ma su mai ka ling mai thai ka khan mai reasoning su mi luan ka thia keu thu inductive reasoning to me thia ta ye inductive reasoning sami hai tabui thiak ta so we thai specific observation to general conclusions sumai luan ta ye make you too specific sumai posak akhat na ta zau la ki kapum pui kang suna la mai ka khat mi luan ne mi thiak hai padik nai mi pang khau akhat na ta khoi thau la ki kapum na khang la mi thiak ge kum tina mi thiak di hai bottom of approach to na ni thai ye mi thiak hai aniu sin su katuk mai luan akha thai inductive reasoning hai akum sin su so to mai zau ma kho ka khan mai luan ka khan mai thia any reasoning method koi kho good ni mai tan gai mang mai step ka thup nai mi tai thai lo rei kho rei me kho premise to me hai nai it is a proposition upon which an argument is based ram akhalam kho ka khan khang hame thai ka thai khang phupal lo mai lat bam proposition ta ye ka nai me kho inference it refers to the process of drawing a conclusion or making a judgment based on evidence reasoning or non facts conclusion mi kum thai tuna kai mang mai or la mang mai hu kha nai mai available to my evidences hamage thai any data information sin suna ka khan mai reasoning sin su mi ta e ka thum mi ko conclusion mi nai the it is a final logical judgment derived from the premise ram lam akhat ko kyu ka khan mai ane reasoning sumi tang kham me ko mikumi te to mikumi tuna lama hai te ntau thu inductive reasoning tong thiek kyo akum so tu mai zau di kho lakam ka premise ka there is a basket of mangoes aba thai basket akhan nai the tuna sa di kho and then you pick up 2 raw mangoes mi ko turi inzi me ka thai ka nai nang khoi thau the tu di ko padik nai mi pang kho mi nai na tai khoi thau la na zau the specific observation to the kum na tau the inference you apply the reasoning power using the evidence samito 2 raw mangoes conclusion wang ma kho nang sim thau kan mai zi ma aba thai bung kanai tai zau na ka khan the reason su the pum ki conclusion kha all the mangoes in the basket are raw pum pitang oh mi basket ko nai mai aba thai goi he zi mi sin di ke tana la the mi kum na general conclusion gong the mi thiak ti hai the inductive reasoning method na sa mi ko aniu mai goi na mi thiak hai sin su me gan kai na nai kon the na lo me tiki aniu we thai lo ni mi tho mi ka khan mi thiak hai pai na limited su me thiak ge gwang tang mang mai pai na nai ka zeng thu aniu re conclusion kai mi ta sum the ka ling the to na sangam ma ge mi to example ko ta angry sin thau kan mai zi mai ava thai bung kan nai tai zau na nang tong reasoning power sin su na mi conclusion hai ti wong the
ที่กิมีบาสเกตกับบังเขาไตมินไม่บุงนี้นายบัมนูเดนั่งไทยมาเกมีทุง reasoning เทียกไทยสินสูนะม่วงตันคำตันนะไอไทยที่เนี่ยตัวบัมสินี้อาคาสนะคุยปั้นนะเจ้าได้ไทยล้านบัมนูเดไอเจงรินซุ่มไม่ conclusion ไก่โคตรวิทายมีบาสเกตเขานายไม่ปาไทยกวยแต่ขาดสนะคุยเท่างำนะเจ้านี่ตรงไงcomplete observation ให้กับเกณฑ์นี้ที่ตรงนี้ลัดกำกับอาคาศาสนา premise ก็ there are many prophecies in the Bible and some of them have fulfilled Bible เขาดินกระสวกแล้วมาไปนั่นไหนคุณ the prophecies ดินกระสวกแล้วไม่อาศัยใครปัดถุยกันเท่ตัวไม่ให้ study สุดประกอบเขาเท่นี่ให้กระขันสำคัญพุ่งวงมา information data เท่ดูดิครับก็มัน inference ครับ you're going to apply your reasoning power using these available evidences อันนี้ conclusion วงมาไม่หูครับมี data or information ก็ยังสิ่งสุดอันนี้กระขันเท่ reason สุดเท่ example ครับอันนี้มีลัดบอมก็กระขันนี้ไม่หายBible กับไทยบอกว่าดินกับสวกแล้วมา prophecies อาจูให้ปันถุยกันเท่อาจูนี่อากาศนะปันถุยบะเม่ตัวไม่ให้เฮาเท่กันไหนไหมครับ Bible ลันให้เราหวงละเร่ตัวไม่ให้นายเท่ติ้งปุ๊กกันดีอามันสินี่กลักเก่งตัวบินดูสินี่อามันนี่ตรงหับมาเก้ตัวน่าสาเท่กระทุบไหมครับดินกับสวกแล้วไม่ก็กวยให้ปันถุยงำปุ่นนี่เด้ตัวนี้สาเท่กุมละกีปะไดนี่เขารากวงตุสวยจัดมั่งไม่ใช่นะสาเท่ไม่ก็กวยหักหุ่งกวงแล้วนะก็ขันติดตามกุมไม่ติดตัว all the prophecies of the Bible will be fulfilled ตัวนั้น conclusion ไก่เท่ prophecies ก็กวยหักปันถุยงำปุ่นนี่ตัวไม่ลัดบ้าหมาย conclusion ก็พุ่งกวงไทย